Leta zote za dunia tunaona vita mnaopambana mwa hii dunia iko rahisi kwenu, lakini tunaweza fungula ingine vita yenye zile silaha zenu haziwezi kazi, wale basoda wenu wote wa dunia wanaweza shindwa kufanya. Na hiyo vita kusudi tufungule vita mpya duniani, inawezi balomba nyote mulio ndani ya dunia, kila mtu atie silaha chini na aone dunia haina shida na matatizo, ili ukiona kama dunia ina shida na matatizo, umeondoa matatizo ya dunia. Inalomba roho utulivu, inalomba watu kuwa wema zaidi ya zaidi, ili watu wakwe wema. Ni kwenye makutazi kuna mtu anakuakia na vyake, kwenye hakuna ugomvi mu dunia. Jiulize sasa, nyinyi serikali mnatatosha shida za dunia, ifo musimame mu miongozo mpya, na hiyo miongozo mpya inalomba inchi zote zitoke mu inchi moya, na hiyo inchi moya, serikali kuwe moya, waongozi wao wamoja, populasi kuwe moja, twende kazini. Mimi nawaambia hii vita mnayoona ni kitu rahisi, hiyo vita mkenitikia, tumefungula hizo njia ili tuwe shida zetu za dunia. Jo, mtajua kwamba tunateseka ili tuondoe mateso, tunahangaika ili tutoshe mahangaiko. Kinyi kitakuonesha kama njoo vile hawezi tatua shida ya mgonjwa na huyo yajua kwamba ana tatizo. Matatizo inatufundisha kutatua matatizo. Kila mmoja wetu ndani ya dunia hakuzaliwa jua kejifurahisha dunia, hakuzaliwa ili akuye tafuta manyumba mu wengine, hakuzaliwa ili akuye tafuta pesa duniani, hakuzaliwa juu akuye kuwa mwongozi, na kukuwa mwongozi ni kuya tatua shida za population. Ile yote inaonesha kwamba sisi duniani tulikia tatua shida za dunia. Sisi tutawafundisha zaidi, tuoneshe gisi sisi watu tukiungana dunia nzima tumeondoa tatizo zetu zote, mahangaiko imeisha. Muta kipata kwa mwenzake vya bure, matatizo pale imeisha. Megisi watu watatumia hiyo vitu na serikali takuwa mule njo kuondoa tatizo. Mkenielewa vizuri, sisi tumetatua matatizo ya sisi wote tulio ndani ya dunia.